tewa wina thulonge indi ne kabarite ngugi bae irumwe. Asante sana, na hiyo picha imepigwa mzuri. Asante. Nyamundu mwite atia mwende ndu ikarie dawo tempuru kwaririe Mpuru te mundu Mpuru kwaria yawe tukwatanira na tuwa ni itare ai re handshake ibana benda ngwataniro eu tuwo kwenda twathuranwa ndi bwa twathurana bwi umewabute ndo twathurana wananchi bendete thiri ni sawa sawa na nakuita ngwinja ya kuhamasisha wananchi kabu tukwenda hamasisha bwi nyayo nawe tamechamani kuona no kuliunga muno kuona no tautande muno nawe Mpuru akiaria na ugite ngengetiania akarutanjoke akangengementi akarutanjoke akangengembe akangumiendela kwa akaralolua akala matoto akala ngengei akala lokoli akala biombe katokolira halambe no peu halambe no peu antobeto tukona boloi nekena to akirungu rungu wa mote na hivyo ndo kwa ndena imani tora munya totora akoranwe temaloi hinya teginya Mikinduri akinya Mikinduri meiga akinya Mikinduri mbawe erware to temaloi erware tora twaura ire munya nekenda kere to atevia antwa Mikinduri na erware tora oketo nyakoro mu Mikinduri atwa nonga Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone yatigania Mikinduri.